चला अखोई मतम फंग्रमिना दिल्ली नी दिल्ली कोइना लेबम ना सिगा से देखो से अनमा हाय तोरो से हाय तोरो दु नंगी हाय तोरो तादो आनी हाय तोरो ayang video thorong lagi hai toro hai Delhi di koi group du hai du good morning Ali botol je kren kom jus ki mini na lupa mga gilay udoy ba lu naju hai tau do na kai no ha rồi hai sing na khoi big daw gi na ma du khoi mi am gini ta ko quay lại đang quay bây giờ là kia mẹ quay lại ba building luôn đi đi quay bây giờ गाड़ी संख्या 1 2 4 1 4 बोल का मैं आप दिल्ली से चलने का जो मैं आप लाई मांग का जो मैं आप चली có cái mềm sấy mà tên gì vậy? Wow. Mềm sấy du. Cô chặt cái lối ngày nữa đi chứ không chơi gà đến ngày nữa đi du. Video tàu cái gì lối nè. Nào cô. Cái nó nè video số có tàu. Basali Delhi metro. Cái group này. Kuru je thiak pa nu ai ache lim lai min la koi khan bam bana ni to mai cái ka ne pa Coi madam Yang macam ni pa mẹ em lịch tuồng nha coi mẹ lịch tuồng đi chứ khăn đây gì không mẹ em? Đây là Doren mama này tu. Di bawah laut kita tu. Đây là Doren mama này. Apa aja bro? Cek chosma wali kan. Jangan ke scanin tu. Alhamdulillah, daure kot. Yang ni tu. Jadi aku je. Dah main sah. Mama. Nampak yang dia.
Lal yang malai du. Tang da kana lakwining balai la su lakwiu si la yang bal kamar ku lawi. Ni mada lâu một cái Just give me ganito na miss. New Zealand mini. Ja. Where are you from? Ah, nice. Nice to meet you. That's me. Enjoy. Bye, nice to meet you. Back around. Can't go. Phải manung trắng đó là gì? Phải manung là sang nghe gì? Hả? Phải mi còn nọc lót sâu thôi mi gì đi? Wow. Manung dapat saya mi ama jual itu. Dapat coba. साल का जो लिए साल लै छी ने छोड़ लै छी हाँ तू लै छी ना तू छोड़ दे माँ हट लै की नहीं बाजार में आम फल में है जब जब जी ना सोम lu na manung da na su Tâm bigay ka sa koido. Ngay. Lamin yang handu ni. Ako ito ta. Lamin yang han gitu. Iya ba? Maya gì thì bẩn đầu mai. Phải chăng rồi. Chăng rồi xin ta chứ, phải đầu lên nào. Anh biết này không?
Hai siang nằm một chưa? Siang nằm một chưa? Anh video nằm ấy xuống đây rồi. Fazare. Ni umaring na foreigner ka leh. Sana yung tu. Phải hành lê hả chị? India Gate. Ayo kita tu juga foto juga. India Gate ni. Ada kau tu. जाके मन की बात करते हैं नरेंद्र मोदी और ये राजपथ में राष्ट्रपति भवन उसमें जगह मोहन रहती हैं ये राष्ट्रपति चार आप ये बताओ इंडिया के ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जिसने एक ही रूम इस्तेमाल किया था वो तो इंदिरा गांधी की मोंगफम नहीं जे और येंग बसली हजी ai muốn lòng này này là đi làm việc với đại rồi cái này khôi lủng làm rồi này Jangan di sibam. Lotus Temple. Hai biết thằng này. Ay, nung sararaga na video sa jatra kay nung tawag nga. Ha? Leiro heiro. Heiro ni sise. Lotus Temple की मखादा नी हजी कुत्ते का कार्ड नी हम लाइन पाती दी
Brown halle koi haji limda चल भाई चल काले में गर्मी नहीं लगी Sebenarnya kamu nggak kasih karena gua kata mau. Oh iya. Dokter Rajendra Prasad. मान बजे सेम टू सेम जवाहरलाल नेहरू की लाइफम Iya, timbul magi sofa set Almari. almari. Lấy bằng. Jaman Pak lari. Coba mak lấy tao cái đường. Itu mana harong ya, kayak gini harong ya. Kan asli lari. Asina Jawaharlal Nehru की लाइफम di office room mayam wali tanah kau mayam na kau untuk cakro Betul lagi. Betul jauh. Kayaknya nanti kita handalin dulu. Ayo loh. Tuh nih kita Apa yang terus ya? Siapa taruh doh? Green pasta. Green pasta. Green Park sang nhái thầy mai
ये गुलजार आ जाओ घोड़े मार ले हां चिंगमिनी भाजपाय अटल बिहारी वाजपेयी Lehu thari ni pa manang wal kai. Aduh sesti. Uttar Pradesh and Haryana. To nurture people-oriented development projects, Sri Chandrasekhar identified 5 critical village requirements. Drinking water for every village. Steps to end malnutrition among children and expectant mothers. Education for all. Solutions to the problems of Adivasis and Dalits. Communal harmony. Mumbai na po. Mumbai. Indian counter-attack through Operation Safed Sagar. The target set at COP21 in Paris 2015, nearly a decade before schedule. Today, India has the 4th largest clean energy capacity in the world, the 4th largest installed wind capacity, and the 5th largest solar installed capacity. The National Green Hydrogen Mission aims to make India energy independent by manufacturing and exporting green hydrogen, one of the world's fastest growing major economies. India accounts for less than 4% of the global emissions, with 17% of humanity. Several of prime
nhiều nữa. Video tàu ngay tàu lên nào. Quy nó đẹp quá trời. Sao này về đi nào đâu anh người Metro tàu này.